sound lampang le mixer vel tuitanin voin chu hei thil dang lam deuh koran ti dona ho ang reng view si har ang reng deuh ania mixer thuak nei kan tiang chi ho ne digital ho re hi chung he tiang mixer ne hi chuan keima tak himin ti tir don ta se zai thiam tak ho te live in concert mi hi direct in chu ngal tur khobanalin ke in ring to kan he tiang mixer thane hi chuan tun ma khan an soi thina chisan mong te ho khan an record akati concert zo chi an zor chu ngal thei anat lutuk te khan tia an open nat lutuk studio ang chi anime an te mar cho hey studio ni top mai ta ama hi studio ni computer ne na tang ko phai chon hi du thu sa min zai thiam to san ta chon na thani hei khera ngai lowa digital mixer tam tak om ta effect bank ta po tam tak hei hian anei bi ka kha cha soi fi han tum loila vo in nia kan en tu ri hei company lar tak Prisonas mo hay Prisonas anita Prisonas te Charles Achon Ellen and hit how te tuna Behanger te pon is Soundcraft te poyan mang vekta maru chu atlang pu hian Prisonas le Allen and hit how hian mang tlang pu yani haka chu soiwa khan tum lo tai la voina kan en tourist studio live 32sx ani 32 te hi chu tuna 16 ni ta se chon 16 input ani mai ta chi som paruk aviru thai ti na ni hei hi 32 ni chon 32 track om ti na ni 32 thlengin ta thil chi rang guitar te drums te engkim input som thum pani om ti na ni ta hei hi physical button om vek ta en chin tai la na china kan muang khan hei physical button om vek ta amaro chunga tinge en tinge router amamo ti kha kan enanga kan set up hal bok don ani a full in hetan en chin tai la en chin tai la ai 32 input om ta vai hian 32 channel omani ti to meng chon hei hi avai hian hei mix ti ho re hi chu athena chon ami aux mo ami ming hin putir aux in putir aux auxiliary output and the amara cho atuna achangkang in tlema aman tole changkang chon mix awan ti mai ta he mix out hi atangkai na chon soi fi tum lo la khan soi tum ni lawa nakina khan pan video da tum tai la ole he physical button om ka ti chan chu he physical fader te ti rin na le ti zoi no mang chi re hian atlang pu hian antenna hi chom lo he mixer dang ten en don tai la he a te hian tekin nana hey Allen and hit te po en taila hey Allen and hit te po hi thalit tu kanita mana ha kan set up to thina hey te po en chinta ulat hey physical in fader nei vekta physical button om vekta arin le zoi po control vek thaya ma se hemi po hi han en chinta ulat to ji hey kan keini Canadian te phei chon sanga chuang ta hey sangli text nen te phei chon sangli le ti chuang mana po hian achom mi alo ma se studio chan du to gen control thaya ole mixer changkang le do ni chon hei en ngei do ni specification a hen en tala bluetooth hi chu theilang puita hei bluetooth te hi chu tu te polen thaya chon hei bluetooth 4.1 le ton te pe chu bluetooth 5.2 te om vele to ta bluetooth hi asang he thane chan chu asang hi hei mobile kan bluetooth te point upgrade zel ta mo bluetooth asang tol ta chuan in en le tur chu bluetooth hi at least 4 ni ngai tu ni chon USB te interface mu ten mang don chon ti thu ni chola hi poi mo chu input hi ta nei combo in ti mo combo jack an ti re chu combo ti re chu XLR le quarter inch direct in avilu the ni either one mo pakhat sok apan in direct avilu the wani lawin kan mu la kong chau kha mixer in le chon in en tur chu mixer man tlo ma po ni sela in en ber tur ni combo jack ti chu kan mu le lo kong chau nga hai one atanga 16 hi enta ula hei zong hi hei hi XLR ni combo jack ani lo XLR chau avilu thei chon hei tai en le tai la hnuai ho hi hei jipin kan ti me ho khamo jipin kan ti ho mai ti lu na kha ni ta hei hi quarter inch an ti ni quarter inch ti ka quarter inch ria chon kan rianga hei hi quarter inch ni combo ni lo ni combo jack chu 17 atanga 32 hi combo jack vek ani either one to 9 quarter inch jipin lian chi po kha avilu thaya ani lo pon XLR po aman thayani XLR hi man XLR connector man hal thai direct in the pani avilu thayani mi alo ni pakhat zok a thaita heitu na pon mix ho zong hi heng mix 1 2 3 4 5 6 7 8 hi musician som pani ompo ni se musician som pani te khan an duang thawin an control thai ti na ni hei an mani to na guitar a lead
per chuan alit kha ring de hlekin adang kha chu zoi te in henga zong mi kha asiam thei ani he mixi chon te khina number 12 hi tuna live streaming mo live concert ti te hi he tiang mixer tha te chana all tukna lutukin he live a chuak big tur hi le apona ari le live ari hin ang thei mi alo o te lo ring lutuka apona nal to ka kan ti kha ka han record ta direct in camera live a all ring em ta khan om le ta effect po om lawa echo te reverb te po wa ha ka mixa chuan ama chau hi live streaming YouTube te kan pedon ni chon zoom ate poni se hey bi hi aman thaya or hey hi either one mo one atanga 12 fi du aman thaya kha athat na bi gani chon engpo eng thila po auxiliary emo mixer emo hian atlang pu hian mixer tlema man to wak lawa chuan englawan mang quarter inch hi man nem po le live streaming a camera connect tu la tan phai chon athalo le zo la chan chu buzzer ri mo hami electronic ri hi le current ri ti ri tam du ni chu wa in live apek chu don le lek phai chon a thai dan tokin quarter inch mang lo ila jipin ho hi he XLR hi mangila athat da ni haka tips karun pe choni pakhat combo jack mo he combo jack ho hi a poi mo ni chona pani na chu ta hen specification ni kan en lenga poi mo chu computer tang chun ni e control thai me e computer mo a tuna te khina na I make program mo he tuna he make chu chumi aya ai tuna athena tharanon siam te pe chu Windows 7 hian a control thai mi alo ni mixer ho kha Windows 7 ha control thai Windows 7 china chon ti ne athen chu Windows 8 or later ti ne vekani he Windows 10 or later window heng song hi ama ina specification chon he Intel Core 2 du athal manangai ni he hi to na chan i3 te chuak to i3 man chu recommend ni i3 or first recommended ati hi mo hi i3 mo i5 te man chu thale zo chu RAM hi chu 4GB ni ta 4GB hi chu Windows 8 china te phe chuan 8GB ni tlang puita chon storage chu 30GB te chu hard drive len dam mo hard drive te hi chu to na te phe chon kan mang len to em kha 1TB te 1TB te kan man to hamo 1TB te chu sang khat GB ti na ni ta cái ni tangel pon tu na hian 10TB kam mang to ta video ver kan khoi wangin ma se audio khoi hi chon adu tamlem lawa specification here timaila requirement hi sang lo chon hei poimo bo hei mobile device compatibility ti hi ole hei iPad ina thaya Android smartphone ina thaya Android tablet ina thaya amma ero chu iPhone an jek tara iPhone pona thaini hami thai angchi rim chon Wi-Fi pek chua thai angchi kha athale zole ni tekhinna na hei karon mo cheu hei mixer tam ta khei tu na hei heng tiang te po hei alen an hi physical button pakhat ma tel lo ni he physical button ka te on je chu a fader mo ti rin na te ti zoi na te 10 band EQ or 4 band EQ te mid high feleng ma tel lawa he tiang ho chi are re chone antenna chom hi mo he antenna choma angai velo router he tiang router hi man angai lo ni chu he router ho te he tiang router sim hi pakhat ma man angai lo ani chuan he po alen en hi te antai le po router angai ka ti kha chuan hetan en le taila tuna the most recent tuna chuak thar ber chui hi ni kepon ko out khopa 18 input anita physical button touch screen atel tani touch screen is 7 inch variant in korea en chin taila heta tang hian heta input 18 input hi control vek thein heta tang hian chon hei ta hian router ngai lawin Wi-Fi pe chuak thei turin mo musician na remote control thei tu remotely control remotely anti chon tuna iPhone atang tena mixer board atanga hami he mixer atanga va control lawa phone atanga mo iPad atanga mi pathumina control thei ang GT na ni he hi mo kha ni ta ma se heta hian atinge man tlom view si in heite entail he zariat za ko man vel ka ni ta ma se khati ko pasang thum le ti man chuang prisona sin ngatinge a chom lo intimate the ni he sang thum le ti chuang man ta ni he ma se ta chun he ti ko pa man tlom si khan hata antenna hi chom le dei ni chu achan chu antenna a chom chu tan physical button pakhat maum lo hi iti rin du pa ti rin thailo iPad tel lawin hi chu thailo top ani DL ho iPad tel lawin antikong zong mai ni control thailo ani achan chu heta hian control na tur pakhat ma pelo che iwolu thai engber ngai ti ring don ti po a hret thailo ni iPad mo smartphone mo aya chumi wang chon hi atlom chan chun ta ni ole keima pun he kamang tan en chin jok tai la heta hian he ke ni bun kan mang ta he tun hen he pani hi kaman ani ta
hei pakhat zok hi chu atlang puin I portable de waka ken thin ani ta power bank in kamang ta hei tuna sound kan wazai ve zai thiam lo te phei chuan kan uluk ngai kan o te ta hen effect ka pesa ve ka tikhan ka ken thina tuna ina ka man chui hi ta demo en tai lai he ho wi chui du to kin ka control thai vek thawe direct in control vek thai tho tuna auxiliary port ni sela hai tuna nai band EQ keng ve ta chuan hatan effect ama te na keng vek reverb hi bank pakhat chaw nei ta bank pakhat ka ti om je chu pakhat chaw zel hi mang thai bank pani om chu tuna tekhina na deploy manga chumi zuwa delay pani hi mang kop thei ni heta chun akop om sa lo chu he akop om sa lo chu mang thei mi alo ni chu ni bank pani pathum om chi te om ka ti ka he ama hi an chinta ula du toy gong thothe ma sei hi bluetooth mang ani bluetooth ani awangin anti kong zong ba in mi pani pathum na control thei lo ni unlimited le tu ko ni hetiang chu ma ni te mi pakhat chau man chi ni hei hi atlom me ma ke ma pon tu ni ka lamang ta man nuam po ka ti a zang kha ya amaro chu frequency aniam he mixer te tu na ka fan lai tu na hei chu hei Megi Pro DX anita tu nem hi DX8 anin ka ria lian zok hi hedi ho chu amplifier ne na man kop tur chon booster ma mo ni booster ma DBX ang te booster ma mo chan chu a volume hi sang lo lu tu ka power speaker vek ma ngai passive hang tur chun hei chu man tlak lo thung ani ti kha kan soi ve zok du a kha kan soi kwal zok ani kha hei te po hei chu wifi mang ani ta wifi mang hi decent zok ani ole kan soi le anga heta hian en chinta ula hei ta hen internet om vek ta hei audio ni ta hei chu da tekhina na snake cable te ama hen snake cable thade ume nei ta alei thei alel te alei tel thei ta hei ko hami control hi kan man tur ban chu computer man na tur ania computer ta hindu to kin heti ang che hi le maron chuaka heti ang chen computer o ma du to kin computer ta control khan athaya ma se computer kha chu mun tin a ken thei lo wang khan ani tuna state mi te khan ka guitar hi ring lo do ti ring ka du ati huna control thei na tur ta na ti kan nia mixer tra mamo chuan khang ka soi ho te kha in chin chia do na nia ti khani se chon router hit en le ta ira hei router hi D-Link te om ta TP-Link ti te router hi chu chi ran ran oma a connect dan hi chu a router alal zo kani tuna hian he prisoner samo alen en hitamo megia mo router mo re chu ain angvek ati dan kha kha ihan en don chinida khat thai ang to ka fian soi ka tumanga hei hi ka ti ang kher ka router le ang kher kherin leilo ni pon router hian ama te hian englawa chomvek ama hian manual a choma a setup dan chu ein ang vek ani dealing in lemo ASUS in lemo ASUS router in lemo eng hei tu na Ventec ti vel mem hei router chu than om hi mo ASUS te po ni se hei Netgear ti te Netgear ti te heteng po ni sela a setup dan kha ein ang vek ani dealing hi an lo lei to awangin he charge chen dealing he charge ka ti he charge kan kalkaria chon charge kan nei chun ma ni ta nge in khom chunom chunan ni a kalkari chin Christian church te ni kha ihan en chinang on ya he en chin taila an lei hi dealing brand ania AC 1200 mo sang khat le zani 1200 ania hei ka soi to ang khan ASUS in le ni pon dealing in le ni pon en router pole ula hei chu en ba a problem lo ni in router le khan manual ania instruction a chom vek ta kha dealing hi mi a router hi in setup photanga ya wangin router thu thui om photanga ni mixer sa chu thai ingil re ula ln hit in layamo prisona samo megiamo eng mixer po ni se tuna ri chon router in thu anei zok ani achan chu router in la set up ri dona wangin tikhan mixer atang son router in pelu tanga router thu thuin om ri don tuna hi chon mixer kha poimo ri lovin router ina instruction a pek ang khan in zui phot don ani hei somli le ti man velen in ka ria router hi chu zaman point le the kha chunang mani thu ni a ke chun man tawle tu le nga ya ka da lawa chan chu wifi hami ti mera data mang tur ne rawa mixer mang tur ne hei an chin ta ula internet cable an connect to ta hei internet cable an connect hi aman thai thawe wifi hi direct in amaro chu an wifi nei sa router tang an man don chon ami an internet hami an wifi password kha zong chon an mang vek thai do na
hei tuna mun then khata kan kalpon wifi password in parok kan tiang chi hi ni mai hei chu an charge ta ni ami tam takin he wifi password hian resa to a then pe chu connect sa to nam wang khan an lo khoi boi pal a signal te an ti boi kha la om wangin chu wangin an ko khana ta om sai kan hmang lo ama ten router than kan man tira chun router in lei hian ka khriat solo chun router hi ka mun hem ve to internet cable te hi hei saivak lo fit thumatanga fit level hi chom ve tlang puya a ISA in mamo chuan ISA khanang mani tin lei chopangai do ni amar chu hemi case b ka hi chuan a sayangai ka tilowa amar chu inda na tur te khatle ma hla de woni chon thur han le he mixer board atanga hla de ule ka ama te na inten nei tirani kha chuan a hla kha nga yanga chon he ka connect na mun tur hina china atira karon soifia chok ang khan network oma chuan a internet a oma hei hi ani lawa in vo connect chuan eng ma chana omlo ani audio connect na mun audio signal connect na mun tura in vo connect vai chuan hei hian eng signal ma ape chuak don lo ani chumini bang chuan tun he connect dona lo en chin ula hemi internet hemi apin hi a in lo hiat ve me tan in hiat to sa ni pamen lo hiamula in va lo hian click ti ari thleng ari click ari tek anga chumi thleng in lu lo chuan anghet lawa signal pe chuak thai lo ni chu wang chan so a pin te so ma in point don pon a pin te so met chung in phoyanga in lu pon a pin te so a click thleng khan in va lu don ni so ka phoya ka lu ta chiata en chinta wala so control a son ka lu ta audio network a son in connect ani chon chan omlo so audio ta na ni na china karon soi jok kha chu wang son control a son in nge nge yang control tu ro ni awang khan chuan so control en vo to nu chuan he ta in da chuak anga a router a son lane hi apali te oma paruk te oma so internet a enga son in vo lu nge yang internet a in vo lu tanga so a click thleng in vanor lu do na ni click ati thleng in ari in riat thleng in nor lu do na ni chumi zo a chuan hei hi power connect na hi chu hei in rianga power ra connect mai tur khani outlet a khan ole ka lo soi te hi lek lek adu dan chuan hemi kan ti lai hian mixer so on mi alo tha a engma so on loin kan ti fel nu veka on tur ani zok nan mixer son lo on sa to se kha lo turn off thai hil ani so power button chu nei nan internet ba tan na so ami a cable ba tan na om mi alowa so me antenna pakhata son ka tian voi thum vel ka ve sak mai thina a chan jo lo thlong pala power thile thuta tikhan signal bo thina a thave ang reng khop mai heti chau heti hian ti in phone in mobile phone a son zon tumula so en taula zon tumula signal om mi alone a chan chu signal om lo chan chu kan la set up lo ta router so son signal am hal don lo ani chu wang chon router kha in set up potanga ya router set up don chuan prisoners ina a chom manual ni loin router ina a chom manual kan en chin don ani ole hei an enta ila hei hi dealing router ina manual a chomania hei ka phar mi hin en chinta ula he manual a asoi ang che hian ti angai ta ani ole hei karon la chinanga so scan tur te pe a so step by step in explain vekani so router ina a chomania so eng router po mangula eng company po eng brand po mangula so a chom ang vek son in ti do ni ole mobile phone kala a location kan ai sa to man ni kan siam wangin dealing wifi ti sonia esos ani le esos ani mayang chu ti hian ama i company lekha iwa zonga hata khat instruction ang khan ke ni ho android mang tan chuan play store tang son kan luta iphone a point ang reng tho app store tang khan chuan te khina esos mang le esos i router kha esos ani le esos ni sak a company min khai tai panga a wifi tan bi khan aron peng che ke chu dealing ani awangin dealing so ka install sa to awang son install in te ile install lo ani chuan so ta son install turina sira son aron peng che open tilowin ke chu ka nei to wang son open entita so i open chi ani chon so ati dan chu step by step in om ta a so ta po son ole ka open chi ta a hei hiron lang hei I agree ngai ni hei hi I chiar vek pai lo nge pon ka chiar lo ba kan agree top zel ka ti kha chuan heta hian I agree photang I agree to no chon so son while using the app or only this time so I do select he chuan detecting device in tiang ole so device detecting device atia aron zong mu don ani aron zong mu nuwa chia a ming kha alo omsa password polo omsa kha direct in I thak ngal thai ani direct I thak du lo ni pon na ki nu po thak thai so already using a dealing device ani chuan
he company in ang che ilo install to thina ni khajuan so ta son already using itianga ani lo chuan install new device ti soi me don ni device thar iman don awangin dealing ilaman ngai mi alo wangin so karon lan kop tiranga tuna hian ti hian hei karon lang kop tira so turn off your mobile data cellular or mobile data tinia so ka phone ka valuta so mobile data so ka turn off tani ka turn off to no jana chu while using app or only this time so do select hai ni so ati tur min khile ni code so scan ro min tia so aron chom mi ka scan do ni hemi ti lai hian i data khai off do na ni i off nga kha scan chi ta so ati dan so step by step in aron hu don cheu ni i plug in nga chimi khami ti nga ti vel so i phone a song son aron lang na china ka soi to kha ani a so son connect dan enga kan connect ani so internet port a mo son chimi zo a chon in next do na ni so ila next charang a chan chu eng ma ala tang kai lo awang son ole hei hi anglo i wifi a chak da na mo eng wang tak nge ka khelo wifi wang e phone wang e aran le amon kha chu tu na ke ma ang kher kher hi ni lowanga a chan chu ke chu chang chon post production a hian kalau ti rang thina then ti mong ka ne then ti rang ka ne hi a to phleng so i nga ve ngai ni so i ngak charanga 100% ani vela chau yang so app store a thei so apple tan chon apple lem so ental app store ti ke ni android tan chon play store ni so hei hi chiang taka i ria tanga ni dealing ani chon hei hi a procedure chu ni mai ta ti dan chu ni mai ta amar chu company dang to na asos hotel le thil dang tab link ti vel ani chon ai dang le lawanga ma ro chu ai ang de tla ai ang zul ai zul zui de ufek pakhati thiam chu dang chu thiam lo tur pakhat ma lo ani hei kan ha charanga ya tiani long ha de charanga phone mi chu hi karon tilang long ngai 92% ani der to kha ka soi ta ong khan post a khan ka hlum ka forward ka ti rang ka ti kha hetiang hen rang don lo ani ti hian hei 2.4 wifi 2.4 mo 5G mo kha hian accept ani ti kha ni so poso index le top don ani don te pe chu internet 6 a chuak to ka ti kha 5G ni lo in 6G ni me yang chu kha tu na hi chuan 2.4 pona thei lu tu kan hi mixer tan big mixer rim chuan a thei ve kan ni ti kha kan soi ve le zok du ani ti kha ni ta en chin ta la chuan hi en chin ta ila hei when the Wi-Fi LEDs turn solid white atita so ba se minute ni thleng kha solid white ani lo kha chuan ti dan tu tap here te kan tap ma se heta bi khi chuan en chin ta ila hei kan enta so 2.4 le 5G so solid white wave ani ta ka wang son kan next mai don ani chuan kan next mai anga searching for device adita so enchin ta ula azong char ta device kha aron zong mayang eng device nge zon te jon enge kan connect ti kha zong ani tekhina na ke ni canada jon show te thelas te kan mangta ma se tun chu enge ron mu don te jon mixer so ron mu don ani jon mixer ko connect ka internet ko connect lo wa in so anula no internet connection please check your cable connection and try again ti hei achang chon cable kha kan lo vilu dan kha lo fail pala ani lo vek pon kan vitlu kha ari click thenga kan vitlu lo thina so achang chon alo fail ve pal thai thina ma se lo thong mi chuan kan reng tur chu hetia connect that lo hian cable ho hi computer internet poni se audio cable poni se XLR poni se soi pop lo tur ni phoya vualu le thap tur ni kan soi chuan kan soi thola kan soi chele mai thina heng thil cable in vuang chi re chu soi mi alo tur ni so menu of at could not detect your connection type atileta so ton churon hutani aron muta so ama ming omsania dealing ti so password ta so in peksa so mo so password te po so athak the ni nakina khan mo nakina thak tu so device ming so ka change don ta ni device mi tu na hian personas ni wangin personas tin ka change don ni so ta so na an jiak vek thona chungin ama ro chu helai taka hi chuan a detail yan ziak lutuk lo wan ma ni te change mai tu device name a ngei du ti khajo atuna i mixer kha ln hit ani chon ln hit bla bla mo ln hit eng model ngai ni ani ro pon tekhina na megi ani mo b hanger ani mo rockville ani mo
kha ming khai pe mai do na ni ta hian ka soi to ang khan an ni bi khi chu Prisona Studio Live ani awangin Prisona Studio Live C4 tania C4 tin ka ziak do ni hei hi a device password ani device password ti om je chu nakina iman tur heta password ti chut lu hi device password po ti thaya admin password po ti thaini hei hemi mang hian nakina wifi password kha i thak do na ni hei hi i thaing hil vei chuan i ti that le ngai do na hei hi izia khanga chuan keep my device up to date automatically ti so ka select lang puyani mani tia update ngai lo turin so wifi password chu so nuaya peksa so ani so i thak du chuan direct in i thak thai ani device password so chu nangma na chinai siam khani a admin password ti nen angreng ani admin password ai lu phot lo chuan wifi password so thleng thai lo na kina so mi wifi password so kan thleng le do ani ma ni riat thai le all sam chi in ole so na ni vek to ta a so mi zo son i du chuan thla tang son i thak hal the ma se thak na pe lo che ani chuan in next le mai do na ni ole so save itiang i me tanga next ka ti chu so save iti ma chu i le vek the ni i save to hnuai ro chuan so hei hi 100% theng akal i nga le nga ya ka soi to ang khan keima tang hen rang kher don lo ni chan chu ka ti rang thin ka ti kha ha chung rei le tuka chimini wang chon mi 100% akal zo vela next step aron lang chok don ani kan soi thalenga hei hi ra android phone a poni se iphone a poni se procedure ati dan ni chin angani tuna hian router tan kan la setup mek chau ani ole khatikan 100% akal zo ta ani khachuan hei hi aron lang leng so Prisona Studio Live 4 so I connect don next iti don ni next atinga i metanga direct I connect thailo ani mai thei ke poi direct in connect thailo a chan chu a wifi dang kan lo connect mek ani chuan achang chuna a pelo thi na ni ma se a pe ngal chele thani mai so a thailo wang khan so connect to your dealing network go to setting wifi setting atang khan I phone setting atang khan wifi on off ivati na thina khan evaluate le don ani chutatang chuan direct in hei manually ni ti don ani ole khole so mi setting a son so setting so chu phone screen a po thin kha setting ai lu tanga chuan wifi fa son ka thausan so Prisona Studio Live C40 so ka select thung do ni tun hi wifi password turani alo sa khamo kan siam chop ni lo zo kha ole heta hian wifi password chu ka type lut don ani amana min lo pek sa kha hei tu na internet line kan lak pon password sa thin kha khami thin kha ni a hei chu ka lo muang chunga chan chu ka thakan thak le to awangin hemi in hui chu poi kan tilem lova ti khani se chuan hei hi I connect don ani iti dik lo chuan I lo connect thei don lova ti hian ingak de renga te sonen connect fel to ta ani ein connect fel vela son khoyang evalu leng ti choni chuak lenga he ta dealing a khan evalu le chinga so connect only this time always connect poi ti theni chuan khamizo to nuwa khan he ta son evalu tanga wifi setting atang son manage router ivati theni manage router atang son password chu thak le theni so password so tang po son ole heta bi khi chuan router so I manage du ani chuan admin password ka ti khamo device password ti le admin password kha in angreng ani ka sai to ang khan so datang son I log in anga engkim password vel kha I thak le thaya I en le vek the ni ti kha kan soi ve sok du ani kha zong kha router setup chu ni mai ta chuan internet line la connect reng ani khati lo kha chuan a setup thai lo ani tuna chuan wifi password thak tan kha I han en chinang on ni kha ai po step by step in khong ai ni lo zui don ani attention password hi router and setup rule khan an tingala setup zo to no po ni se poilawa so mi so enta ula router hai internet line mo alaina amo so na thei ve ni he password thleng tur chuan na chin khan Prisona setup kan ti to wang khan a wifi hi chu Prisona's wifi khan I to sa wa in thak angai to lo ani chuan heta hian dealing app sa khan lu le mai tur ani ASOS ani le ASOS app khan
chuan dealing app si kana ito sa wang khan dealing app satang son kalut mai don ani hatia dealing app so government ani chuan so he mi asira son kavalu don ni rin thum asir achung asir kelmo vailam sir ka kaluta so local device akaluta prisoners ka zong ta ni chon ka zon chuan ka mu to don ani achan chu prisoners wifi ka connect to wang khan so locally accessing your device ati somo so tikhani hak charanga so connect don ta ni so prisoners studio live for so connect ta ma se repair or any internet disconnected ati ta ni chuan en chinta lakhi ta achung sira tinglam sira setting a son kalu tanga chu heta han enge ka vasilek ang ti chuan wifi so ka vasilek doni wifi so password ilhak dona wangin wifi ta kalu ta a so password chu ilhak thai mai doni so password a son so original password khania tun chu athar ka vachulu don ta ani athara son so at least 8 atita passwords must be at least 8 atia digit riat ngai ta number lir po thai karinga number le nelopon letter lir po thai karinga ni engma specific taka detail taka soilo wang son o tikhan password chu kalhak to ani chuan itlak to anu chun achunga check mark dinglam pang chunga check mark so ime chuan ein restart don ani chuan khalai hi skip ani choni buai ngal don ani achan chu hemi restart chung hian local wifi internet tak kha prisona satang khana lo in thlak man thin khami lo in thlak man chuan amudon lawa I buai ngal don kha khat mani tia alo in automatic alo in thlak kha prisona wifi fa kan thlak that le ngai ni chuan hei hi restart chung hi array ang rengania heta hi chan phosa hian ka tiranga chopa array lo mo in lo ti le ngei don ani tikhan ka soi ang chuan so local chung hutalawani khol not connect ati so achan chu wifi pa ngai kha alo in connect man to ani so dealing network chu prisoners khania chuan wifi pa ngai achon ka valu don ta ni chuan wifi akalu tanga ta son enge ka va connect ang ti chuan prisoners so ka va connect do ni chuan password ka siam thar kha angai to don ta ni ole password ka siam thar to a kha ka siam thar khan ka va connect don ta ani ole ka connect ta a tikhan a thai ta che mai ni prisoners po ka connect to ta a wifi kan connect thai to a amar chu prisoners app sa connect thai tur chuan a lane so kan thla ka ni internet atang son tuna chuan lane a soni thak to don eng lane po somang ma la poilo 1 2 3 4 oma ke chuan 1 so kamang don ani 1 a son ka connect anga so ti chi a son wifi pia lama e prisoners app iPhone te tablet atang tang control a thai to don ani so tia ka vo son lo chuan wifi chau a thayanga UC surface control na turber software nen khan ain link thai lo thung ani somi so ithak lo choni boyanga step by step I follow lo choni boy sa pang ani chu tuna chuan control na turber ti tur khan show mo internet dik tak kha kan connect le phot ani chuan play store atangin kalut lenga kawazong don ani UC surface ti chu prisoners tania in mixerina anei ho kha in zon ve ngai ni chu prisoners kher ani ro chuan LNN hit te po ni thaya Maggie te po ani thai ka ti kha ke chu UC surface ani awang khan prisoners stan khan UC surface chu app store tangin ka zong don ani UC surface mo SURFAC isoran chuak ta a so ti son ka download ka install phot don ani hemi install tur hian ka soi to ang khan wifi pa ngai kha internet dik ta kha in connect phot ngai ka ti kha ha kha in connect chuan so in install thei don ani semi install chung po hi array so 96 MB la yani rin ai na rei du khom mai phone alo kha to phei chuan ani lo pon phone chak vak lo kan man phei chuan so install zo vela chau kan chun zom thei don ani install zo to ani chuan tuna chuan internet pa ngai atangin
prisona sa kan thak le do ni a connection po kan thak to khamo leina kan thak to kha chon wifi ta ilu lenga so internet dik ta katang son prisona studio live 4 so ni lu to ni so ta son I connect anga I password khai chulut lenga ke chu password ka lo chutlu to wangin password chutlu le ran pa ka ngai to lo ani apoi mo e ma kan soi thale ange UC Surface app kha I hong ta I hon to nu a sota son prisoners motor chuan internet line tanga ka soi to ang khan leina son I thak nge angai ni so leina son pakhat khata son I vid lut ani lo chuan hemi UC Surface a son amu thei reng don lo ni tikhan ka soi to ang han ka ron soi non mai me ni kha na china han kan thak to chuan UC Surface so I hong ani chuan ti hian aron lang to doni so mixer so muta mixer so islek mai don ani hi ka record dan lo dik lo sa tar in ziak so en chinta ula in mixer kha firmware in update lo ani chuan aman thei lo ani firmware a po khan athar ber kha in update angai ni so atlang puin computer tang son ka ti thina internet connect sa ani awangin in en chuan eng access ma a thei lo wa chuan code hi mixer azerin a code hi dangte hi jete takte nen ziaka 1 2 3 4 5 ania so mi a type na chungchi so nen ziaka a mu thei lo wa ka screen record dan dik chi lo wangin so access code po so ti ma ula hai eng ma access a mu thei lo ni a chan chu a firmware hi an la update lo wangani he mixer ina a firmware ana I thar ber zel hi update ani lo chuan a mu thei thin lo wa chu computer in tun hi kan update do ni o ti hian hei firmware chu kan update do nga computer hi direct a USB a connect ani awangin ein link veka computer a po hen UC Surface ka install anga ya hei chu install to sani a so son firmware update dem ti lo zo tang che azot lo che ni pon setting atangai lu chon so check firmware update ti vailama mi so image ani chu check anga if firmware update ngai lo ni chun up to date ten ti nga update ngai ni chun aron muang chang na china ka me ang khan ime tanga firmware chu update mek do na ni update do na ni ka ti na chuan heta hian a mixer board po so enta ula so an update ve meka atlang puin computer a update so hian mixer board a hian ala zo lo de tlang pui thin ani hei hi ka soi to angin firmware hi athar tha camera te po ni sela hei window te po window XP kan ma 7 kam hang thiam lo kan tia 8.1 te po kan hang thiam lo kan te window 10 ron chua kam hang thiam lo kan ti an dilo ni man thiam tum tur athar kha atha window XP te chu achak lo lutuka aman thei tak lo ni chu ang che chon firmware po hi athar tha computer po hi a window po hi athar tha ni athar piang a khan update thung ani motor po athar tu nu ma na chu kain tu na chu hi atha jok to ne electronic thila phei chon mo chon enta ula hami update chung hi array ang renga tihan karon tirang le do na kai ma ta ang khanar arang kher lo mai the ni ti kha kan soi le du ani chuan ta hi chon a zo to he PC a hi chon a zo to ma ra chu ta hi chon mixer board ta chon la zo lo ni a chan chu mixer board biga chuan a in restart anga ni a mixer hi so update firmware tia azo to nuwa hian hei hi an restart nuwa a procedure le turani wang computer azo to ma se hei hi in nga le lok anga ni ti kha kan soi le duwa chuan hei nga zo to nu chuan ama te in aron restart le don ani hei ba mi hami lot chung po hi achang chuan rei thin khop maya chuan hei engine che ta ula firmware and update chuan update ta and restart che hian in lo enanga a motorized ka ti chu hei hi ni charge a chuan in heng kan hmanga ni chuan khoi tam lo tha ipad ne na ko ngai ka ti chan chu hi motorized ni automatic ve kan ta so en ula ama te in son so a fader so pakhat a volume ati san le tin hiam so pakhat po chia se azani za thum vel ra langai ni chumi pi alma mixer hi an lak de yanga ya khami chung kan charge khan lo boi thina heng hi chu mitam tak khoi lo atha ani hei hi firmware update zoa mixer and restart che hian hei om dan tur ani achia ani lo ania hei hi ama ina a motor thaber dan tur a motor a smooth le atlo ber dan tur kha tu ni calibration ati me kani calibrate ti chu mi zo tong chu han soi fia tum kher lo ila
heng hi ka fanu chon lom thei khop me vo in chu ka hruai lawa hemi kan ti ni chu a chan chu na tam deuh le ka wangin na tam deuh le khan tiang chu ti tura tong wangin an lo tlei lo thina kan fa te hemi kan ti chung hemin ti boi thina ti zong kha ni kha azo mak to nu chon hei ti kha ni ta mai ta azo to ni firmware update zo vek to ni karan soi fia tam lem lawa ti khan firmware update to nu chon he ta ka vakala computer hi hei universal control om le dei sen ting hei poi install cho panga ya chan chu usb kan man don khana nga ya ni universal control so install la thaya google atang zonga install mai don ni chon hei pasina le henry an ne hi charge in call to te ber ni C4 hian thalayan nei fel hlom khop maya kan soi ve lo ni so enta ula firmware update ni te po aron lang do ni chon hei chu 512 ka mang tlang pu universal control chu interface mu to mana studio wa thil record na ta nam han ani wangin hei chu kan ti tum ne lo hei firmware chu vo in ni update ni today enti so aron in show ni zo to nu chuan ole firmware update tur chuan eng lo ngai ka ti kha PC mo PC ka update thin ka ti kha iPad hian ka ti ngai lo ka ti kha kan soi le nga amaro chu khami voi khaden update to iPad atanga mu thei to nu iPad atanga mu thei to nu kha chuan iPad atang pon ati thei ka ringa achan chu hei charge hen min ko wa ka vakala ti khan zo ka kal zo kha chuan ka thei hil le maya heng te po hi tu atanga thlai vela chong ka thei hil le nga attention element and hit date min ti tir le te ta ang lo ta hai digital mixer ho chu he en chin ta ul he ta tanga computer tanga ka control ang zong zong hi heta hian en control zel ni tuna po hian computer a fader so up le heta po khan fader khain up ve zel ni ti kha kan soi le duwa chuan mobile lama han kal leng o ni ti hian enta ila so UC surface so kavaluta so access code ka ti kha 1 2 3 4 5 ani so ka type load ani chuan ka access le thei do ni so chu tu pun thema se apoi lu tu khran lo a wifi khan password ala nei le zel ta sami code so chu an lu khan an mu zel do na in ziak sa to pa ma son ma se so kaluta eng access ma ka nei lo ani en chiang ta ula chuan access ken pe don ta access in pek dani so so enta ula achunga son Samsung Android so veilam pangami so keima khania FOHD so full control ti na ni dule full control chu musician ho chun pelo tlang pui thina mixer board nei tu chau hian na ya chuan hemi Android ti inzia na aero te so im hetani chuan ata son tu in nge he mixer hi mang ti kha connect ti khai mu thai ani iPad ani le iPad an ele iPhone chumi ani lo chuan musician zinga Chris ani lo pon hei chu sanga hei chu mama iPhone ti velin alang vekani access to the zong ti khan tuna keima so Samsung kanita Samsung tan son eng nei pek don auxiliary zong chau mi pek don ani lo pon ox one chau mi pek don ti vel kha decide the ni tuna guitar chu auxiliary 2 guitar ta ni lo man tir ani chuan he tai fa kalanga auxiliary a son 2 so guitar tan sanga kha guitar ni le sanga kha he ta hen ox 2 chau sai va pe don ani ma se FOH ipek chuan full control ani chuan en chinta ula somi Android zone ka click chuan PC tuna computer poi access ka pe theni computer tang point eng access ken pek don ti kha ati thei vek ani computer tang po son so en chinta ula tuna son desktop tan son engma ka pe lo ani engma non ani nan ka ni wangin desktop so en chinta ula in en chinanga ei desktop a hian hei pakhat ma control thelo chan chu eng control eng access ma ka pek lo wang ani chuan kha ke ma hi access ka in pe access hi avai in full control ka in peta FOH ka in peta tuna so ka sami fader so ka ti chho piang khan heta he va chho zel ani mixer board a son so control om da nei ta ma ra chu auxiliary tun so 13 kamang ta 13 kaman lai heta hian main mix ka da chon ason chuang mi adon lo ni he chu a complicated han soi ri lo tai la so main mix ani chon so ta son ka phone a po hian main mix ka thlan ve ngai ni tuna chuan computer so ka pe ve to dona home page atangai lu chuan system a so ni lu tanga system a chang son cha bilem ki soi me tanga
Android so me roi me chon so Samsung te desktop te ta chon desktop so full control ka pe du ani chon desktop so ka va click mai do na ni so da son Android tan chuan full control FOH ka pe ya desktop a chuan engma ka im pelo ni so me ni wang son desktop tan son ka select thein in nan ani wangin FOH nge ka pek don auxiliary chok nge ka pek don ti kha ka chian ve ngai ni chuan hetia kan siam to nu chuan desktop atang pon lu don pon ni ta access code min deal zel to ni access code I chut lu lo chon ilu thei chuang lo ani chon desktop atang po khan tu nge control pek don ti kha a mu thei to ani ta hian desktop a hen access code so so je ka so so son idu du select thei to ni select nga tu nge pek don nan ta khan ka pe to na chungin heta hian ka keima le keima kha full control ken pek le ngai ni desktop bi ka hi chon ta son ilu piang son access ko so deal ze lang chenga full control in pek to chuan ti hian aron langang son ilu tanga so desktop to select nga chon mix a son desktop ko select ta so da son so FOH ti chu full control kan pe chi avai son so aron bright vek color po dan vek so chuan full control ka pek to nu chuan access code ka ngai to ri lo tu na chuan ka ti to wang khan ka lut lenga he avai in control ka nei to ni avai control ka nei to heta tang hin ka du ka control kha heta mixer bota poson alova in control ani a fader son le son lo kha chu kan control mi ta kan pek mi ta ka kha kan va select fu lo kha chuan a fader so in control chuang control a choina chuk lo ani ka soi to ang khana ma ro chu a volume ti rin le ti san kha chuang kal reng thau kha chu a control tu te lan mu kha tok me ni ta hen engin pek don so auxiliary te ka ti sumo tu na hian hei kan en chin do na tu na computer a po hen ni sela ke ma phone a pon ni sela full control ve ke in pe en kim kan control ve thei ta ani hei hi atlang puin en kim control tu hen en pe kher lawa heta mixer board thu hi chona ma hian en kim control tu rin en pe ta a main berin amar chu musician ho te hi chu an ma ni te in control thei turin an ma ni line te chau kha an pe me ni auxiliary 1 ngen mang auxiliary 2 ngen mang mo mix ngen man ber so me mix 3 tu na guitar list in man ni chuan guitar list khan mix 3 chau control turin access an pe me ani kha dan tlang pui ani ihan khoi kwal chinang oni ai thria thiam thei na tan hey computer ka sona piang so ai son vezel so computer tang ka sona ni ka adjust chinania ka phone tang pon thei vek to ni so main mix ani ta so atana aux 1 so ka select chuan an control re ata son an control rang na chuan aux 1 so kalmi alo pakhat na so chan chu ta son aux 1 kher ka va control ngai mu ve tur chuan ti thu ni chu mu kher ka du chuan mu kher ka du lo chuan poilo effective thau ta khan aux 1 ka va click ve che ta computer apo aux 1 ani so mi fader kal lai so in mu thei ta ani kha dan tlang pui chu ani chon main mix ani chon he ta po hian main mix a ka va kalangai ka phone a pon ni sela phone hi chon tlem in convenient vak lo thina ma ro chu convenient lo ma se ti tho ngai he main mix ka avakal ta ani hi a main ber ani ta pon lo chuak mo kha tiring tu ber kha ani ta ani khang kha chu kan soi fia vek seng lawanga voina chuan en tin nge router ne na connect dan en tin nge remotely control dan chu soi kha kan ni han play around chinang oni tu na chuan ipad in connect don tai lai hi a charge nei tu te ipad ani chuan kan soi lokong ke chu mi hi thil ka zer ti ra ka va khala ni chuan ka thiam zong hril ka chinga ka talen nei ve ani thiam zong mi hrili ka ui lawa ka om lo po an lo boi to lo na tan an ma ni ka khoi tir kher thina du to kan khoi te nuwa hian zo na zong min zo to nuwa ka ho san thina amara chu tu na kan hril ba khi trouble shoot turmo a boina thar hi ran chuak ve ze la khating boina thar om kha chuan ka va kala kha boina thar kha va ching fel sak rolin an ma ni ten kha boina ang chi a chuale huna an lo chin fel thei tur tan khan ka ti tir pothin an zir pothin boina pakhatan nei hi an boinon tolo na tanin fel fai takin ka khila an chin chia thei chuan an ma ni thunia chin chia thei lo kha chuan kha chu ti ge na ka khelo ke chuna ka thiam tok khatiang boina chule po khai ma min ma mo lo tur khop khan ka zer ter thina mi ring hi kein ang lawa kan ngai to da hi athen chu an ma ni ma mo reng turin thil ten ril fia du lo thina ke chu an ma ni ngei hi ka ril to nu pon an ma ni ngei ka von tira an ma ni ngei ka ti tir thina chan chu ti ka ti ma ni ngei kan ti chuna lo chianga kan ti lai en hi chuan an wan theng hi le me ti hian hai pasina fel khopa ma hi a carpenter ni
ka ama te pon company ania kalkaria chon thei ve kan na huna chon thei ve tak ani ti hian a tha zung zam zong seng hian ani le petera ka kan soitel venga petera po hi tangkai mema petera le pasi nei chu an tangkai zual big ani han ma ni zona charge tan le ko thon khotlang tan mi tangkai takani ti kha kan soi ve le du ani ti hian pasi na chona connect ta chi ata a connect no en access ma nei lo ni chan chu ipad access kha kan da pe ve lo wa ta hian aron lang chi adon ta ni a mixer board a ngei du computer a sona ti thaya home ai lu tanga home tang khan home a hian ni lu tanga chuan system ai lu tanga chuan key ai du chon da san ipad soron lang ta ni ke kha chu ka auto ka lang to lo nga chon ipad tan khan eng ma kan le pelo ke chui ka auto wang khan ka lang to lo la active tai la chu ta son ka lang ve don ti na chon ipad so enge ka pek don eng ma khala pe khilo nan khala pe ni nan ala ni wangin a sira son engma access anei ri lo ani chuan he ta hin enta ila keima ta sa chu om to lo wa chuan ta hian a computer tanga lo ti du tan computer an en vele re ila so ta son enta ila setting a lo chon ding lampang kila son so ipad so ta son nanania ta ka click nga FOH ka pe ni chun avain full control an vek to ni amaro chu so mizi nga son control tir du lo ka nei chuan amar chu ata main von tu ber hi chuna an nei veka effect fx di so effect ani mai ta effect heng son an nei vek ta auxiliary output tu na musician guitarist how musicians how hi chuan atlang puin an access nei tu na auxiliary 1 and 1 cha ape ya adang engma an pelo train effect vel po so achan chuan screw up pal thayan ma ni thil po khani sala tikhan tu na access kan pe to ta pasina so en chin tai la access kan pek to wangin so da so na da anga ipad so ipad da na muna da len sa so na da ni so kan mu all sam thainan all tu na son main so ko select ta main so lo select venga control piang so ipad so hei hi du le po na tang de te po no control the kon sa da phe chona tang kai khop mai kon sa da phe chon hlat ta ka control the ya ma ding chungin cable nok nei nuai ngai to lo khan athavia mixer board tian mang mumal to lo mixer board atang control an man to an hang to lo ni achan cho heta tang control a him berta to na son auxiliary dang ka peleta aux 1 2 mo kha asle ka piang so ai fader so move zel thei to ni so tiang son ati zo vela henry so kan ti tir le ma tang san ba kalanga ba control chin vel don ani John nu lo ko Henry ne kan ti shin chu karan tilang to lo nga chan chu arai me don video hi arai to khat to via wa so en kanin awa chu mi chon control te le ka hin tia ton so ma tang son aron control chin don ni khatizong khani sela zo du min ne ni chuan khongain min ron zot thiania ka triat angle thiamang to ka hrilang chunga amara chu ka va thiama ka va perfect ka ti na ni mi alwa ke ni ai thiamin an da tlat lo chuan pani khat talin an tang kai pui ta kin ti in hun sengin kan ron da ve ani kan channel te mi lo en sak thina wain kan lom hle ani kan lome